voin hi me ni som pathum sang ni le som ni pahni zirtop ni ani a tukin zinga vaireng te o chanchin buina tual chung chanchin atarlan te karon cher chuk le don ani kong puina lawangin lir thei tang thin ratna limited in anen kol ne lo Mizoram state in bungrua kan lak lu na kong pui National Highway 306 vaireng te subdivision huam chung chu Mizoram PWD highway kut atangin NHIDCL kuta hlanfel ani to a contractor ten an hnan hlin lo hle a kong na lawangin Mizorama lu chuak thin lir thei ten har satna an tok mek ani vaireng te kong thar venga kong nal chu ni zan ma sa lama tang khan lir thei kal hlei thei lowin om to a he mizan hian pe fai ani lo awangin lir thei then khat chu an tang to a nimin chun khan JCB manga pe fai ani a lir thei te po pa ngai taka an kal hnu loka ruwa ron surin kong pui chu angai ang bukin anal le a nimin tlai darnga hnulama khan vaireng te 1 VC ta chuan JCB ruwain an thian faya he mi hnu loka hian ruwa sur lein nizandar sari borvel khan chuan kong hi anal le to hle a lir thei po an kal le hlei thei to lo ni in vaireng te o chuan thu kan dong ani nimin chohnu khan vaireng te o chuan kongnal chungchang hi report an don angin amuna thilom dan an zu en fia tlangwal chal ro khuma VCM vaireng te tu le pusilalom zuala VCM vaireng te tu te chuan malak thuai ani theinan PWD SDO an bia a heiba ka hian vaireng te 1 VC lampo bia in anuwa vaireng te 1 VC atangin pulan mon puya kol ni ronkalin JCB mangin kongpuinal chu athen fai na an thokta ani vaireng te kong tharvenga kongnal hi achan ber niya lang chu kong chaklama high school tui khwa konga mithen khatten ram an laya hemi leivung hi kong thanglama hian aron hol thla a chu ruwa sur tui hokin aron len thlale a kong pui chaklama side drain chu leivung hian noin kong puya leivung hi aluanga hei hi lir thei tan kalahar sata ani vaireng te PWD SDO chuakta pu PC lal thamwana chuan khotlang hruai tu te ashil danin vaireng te PWD SDO highway biela National Highway 306 chu NHIDCL kuta kumhni kalta khan hlanfel vek ani towa NHIDCL lam hian contractor Ratna Limited te chu avil turin an chhor ti asoya kongpui chungchanga har satna aom chuan Ratna Limited lam khoi tur ni in asoi bok vaireng te PWD SDO highway subdivision posa SDO ni mek chu Mars thla khan son chu ania IO tur hi pula lengza ma ni in Sakordai SDO atanga rodom tur ania amairo chu ama hi ZMC ya enkol mek ni in kantu don na chuan asoya apostar hi alronzom lo ani vaireng te police OC hne na farmer list thelut karma salama mautui luizawa Assam police 10 pithang sei huana in khwar an tum chungchanga malakna kalzela nimin khan mautui luizaw hroi tu te chuan huan loram nei tu te hming list chu vaireng te police OC kuta an hlan huan nei tu te hi SDO civil malakna in farmer ID card siam sak an ni dona heng ID card te hi huan nei tu te pek an ni ang huan nei tu te farmer ID card siam chungchanga hian pithang sei huana Assam police duty 10 mizo huan nei tu te mautui luizawa na thoka kal thin te an lo ti pal lo na turatan le an mani an lo hriat chian theinan le an sahim na turatan ani thu vaireng te police OC chuan asoya karma salama Mizoram police le Assam police 10 mautui luizawa inbiakna an nei tum khat Assam police lam chuan mizo ron kal thin te zinga huan nei tu te an hriat than lo thu soin trulawa kut pal an tor lo na tur le an huana zalen taka an tho theina turatan an mani hriat than theina omse an du thu an soi angin farmer ID card siam rotna om chu tha an ti tan angin farmer ID card chu siam tura malak ani farmer ID card hi Assam police 10 an pek chhuat tur ani lo thu le vaireng te SDO civil atanga pek chhuwa ani tur thu kan thu don na chuan asoya heti lai hian Assam police 10 huan nei tu te an lo hriat zung theinan farmer list ero dolai police OC hne na thon ani tur thu an soibok ani
Vaireng te tru village council ten natlang ko Vaireng te tru village council te chuan voin hian natlang an kowa natlanga hian chungtin atangin member pakhat theu thok chuak turin mipuite an hriat tir bok natlanga thok chuak theilo te tan phatna cheng somnga pek tur ani a natlanga thok chuak lo phabok si lo chu cheng zahnia run tur ani voina vc natlanga hian tual chung in kalpona kong hnok le bal then fai te tuilon kor then fai te le atul dang te tho tur ani dona natlanga thok chuak tur mi pa chuan bong tu thlo emo suadur emo ken tur ani a meichhia chuan sathaip le chemkom tho chu pui tur ani ang natlang hi chawhmadar kwa le chan ve a tho tran tur ani in nga khowna hmun tur te chu banglaveng mi puitan banglaveng wai merun kot zalen veng mi puitan zalen veng kon harmon veng mi puitan harmon veng kon fil veng mi puitan multipurpose hall kot chimveng mi puitan chimveng wai merun te ani Vaireng te high school true managing board meeting tunkar tir tholeni khan Vaireng te high school true managing board chu an thu khoma he huna hian Vaireng te high school true tual zol leikal ralzel tur ven na siam chungchang te soi hoin ro manna te siam ani a disaster management and rehabilitation department lama ranpuina dil ni se antia hei ba ka hian sikul chung rangwa chu a hluin classroom far awm tamto awangin atum khatna tan joint village council hna mgnregs in hlona atangin tranpuina job card pakhata chengza zel dil ni se antibok sikul library siam mek chu adu opiang te tan lekhabu pek thei ani thu an soipok leimin pei fai tun nai ro surawanga fil veng second lena puke za chuama in thlang minin second len kong a hno chu Vaireng te tu village council ten an pei faya sum sen so hi ram nei tu tele village council ten anin choi sem ani healthcare registration voin hian tlang nuam aganwadi center a healthcare registration chu ati theidon ni in health and wellness center banglawenga thoktu te chuan an soya registration ti thei hun atop trap ti soin ti tum te chu ti thoi turin an hria tir bok ani healthcare registration ti tur tan registration fee baka family health voters id emo aadhar card emo ken tur ani registration atana poisa choi ngai te hetiangin ration card eng tan cheng jani ration card pol tan cheng sang khat ration card var tan cheng sang ni ration card nei lo tan cheng sang ni police report nimin khan Vaireng te police station a FIR thelu om lova tangkol lai anei lo bok ani voin tuisem dan tur nimin khan tui anut awangin tuian sem theilo thu department lamatangin thu kan donga nimin lama tuisem dan tur tarlan to sa chu voin hian an ring don ni in an soibok voina tui cho dan tur chu chimveng second line sehapui road holveng tlang nuam IOC venglai atulanga ti danglam thei ani tur thu kan dong bok